očekujemo početak sjednice županijskog stožera. Dobar dan. Na današnji dan u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imamo sljedeću epidemiološku situaciju. Dakle, od 45 testiranih osoba čiji uzorci su poslani u Zagreb na analizu, nemamo niti jednog pozitivnog, što je dakako dobro. Potvrđuje stabilno stanje u našoj županiji. Naravno da je to s jedne strane rezultat odgovornog ponašanja naših sugrađana, ali s druge strane i traži i dalje isti takav pristup. Mi od danas u županiji imamo novi režim prometa, nešto liberalniji od onog koji je bio do sada. Pozivam sve naše sugrađane da, naravno, koristeći te pogodnosti koje dobijaju ovim olakšanjem mjera, da se i dalje ponašaju održavajući društveni kontakt, higijenu, a isto tako da ne izlaze ni dalje iz svojih kuća ukoliko to doista ne treba. I još bih se osvrnuo na jednu činjenicu. Danas imamo, nažalost, registrirano jedno kršenje samoizolacije. Imali smo prije 2-3 dana još jedan slučaj. Bili smo veoma dobri u disciplini što se tiče samoizolacije i šteta je doista da se to događa. Ja pozivam naše sugrađane da se striktno drže tih mjera samoizolacije. One su posebno bitne zbog toga što svaki čovjek u samoizolaciji ne mora na kraju biti pozitivan, ali on je potencijalna opasnost za zarazu oko sebe. Dakle, on je upravo izoliran zbog toga da bi u tom roku bio udaljen od drugih i da ne bi eventualno nekoga zarazili. Dakle, moramo se toga strogo držati. Ja vas pozivam, dakle, dragi sugrađani, sve mjere treba poštivati, a posebno mjere samoizolacije. Dobar dan svima. Dakle, s područja Dubrovačko-neretvanske županije do danas prema Zagrebu upućeno ukupno 1409 uzoraka. Kao što je već istaknuto, nemamo novih pozitivnih osoba na COVID-19. Dakle, ukupna brojka pozitivnih osoba i dalje je 110. Što se tiče hospitaliziranih, imamo 26 osoba, od toga je 18 smješteno u Opću bolnicu Dubrovnik, a 8 u Studentski dom. Isto tako želio bih vas obavijestiti da do kraja dana očekujemo novu pošiljku zaštitne opreme koja je dakle nabavljena od strane Ravnateljstva civilne zaštite, a koja će biti tijekom sutrašnjeg dana distribuirana dalje prema svim zdravstvenim ustanovama s područja naše županije. Također bih vas želio upoznati da je preko stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije do danas u zdravstvene ustanove, u ustanove i sustava socijalne skrbi za naše operativne snage ukupno uručeno 99.400 kirurških maski, 92.000 rukavica, 8.500 nazuvaka, 1.800 kirurških ogrtača, 1.300 zaštitnih odijela, 3.500 platnenih maski, 1.000 zaštitnih kapa, 950 komada naočala, 900 komada FFP2 maski, 400 vizira i 250 zaštitnih ogrtača. Ja bih želio iskoristiti i ovu priliku, prvenstveno se zahvaliti Nacionalnom stožeru, Ravnateljstvu civilne zaštite. Velika većina ove opreme je dostavljena dakle, uz njihovu pomoć, ali isto tako smo i mi kao stožer otvorili određene kanale, nabavili također znatnu opremu i isto tako zahvala i svim donatorima i svim ljudima koji su se uključili i pomogli nam u nabavci ove opreme. Zavoda za javno zdravstvo. Evo, dobar dan svima.
Evo, htio bih samo reći, budući da nemamo pozitivnih, srećom malo statističkih podataka, znači od 110 ukupno imamo muškog spola 57, ženskog 53 osobe, po dobi prosječna dob je 56 godina, minimalna 8 godina, maksimalna 93. Dobna skupina koja ima najviše pozitivnih je i dalje 50 do 59 sa 24. Prema mjestu oboljenja možemo reći da je u Dubrovniku 28, plus na taj broj još 7 dom Dubrovnik, Konavle 26, Ploče 8 plus 18 u domu Ploče, Trpanj 5, Kula Norinska 4, Župa imamo 2 plus 4 još dom Josipovac, Slivno 2, Okuzen 2, Bela Luka 1 i Metković 1 plus 2 u domu Metković.